Diversi mezzi tal-medja xerdu dan il-filmat li qed jiċċirkula fuq Facebook filwaqt li taw l-impressjoni li qed isir xi disprezz faċċata regolamenti ambjentali fuq l-ekosistema marittima fost l-oħrajn. One News tkellem mad-Direttur Ġenerali Ramon De Guara biex jispjegalna eżatt il-filmat in kwistjoni u spjegalna l-ħidma li ssir biex inżammu notfa t-toroq tagħna filwaqt li ċara fuq il-prodotti tat-tindif li jintużaw e kif ma jħallu ebda impatt negattiv fuq l-ekosistema marittima. Meta wieħed iħalli borża tal-iskart ħdejn il-kontenituri tal-iskart din tħalli ċertu tabart mal-art u ovvjament mhux possibbli li din tneħħa bl-ilma nadif waħdu stess. Tintuża bil-fors f'xi floor detergent. Aħna floor detergent illi nixtru aħna bħala diviżjoni li jintlaqgħu wara se jħallu offerti. Huma kollha deskritti bħala environmentally sound products, ġi dawn huma approvati, huma għandhom it-tabella, waħna magħhom, u allura dawn ma jagħmlu l-ebda ħsara lil. Id-Direttur Ġenerali kompla jispjega li t-taraġġ sfortunatament jintuża bħala latrina pubblika u għalhekk kellu jitnaddaf biex ikun jista' jitgawda mill-pubbliku mingħajr irwejjaħ. Clean Malta matul is-sajf estendit l-operat tagħha biex isiru interventi sanitarji f'kull promenad madwar il-pajjiż fil-ħinijiet bikrin tal-4 ta' filgħodu mill-promenad tal-Adira sa dik ta' Birzebbuġa. Minn barra hekk flimkien mal-Ministeru tat-Turiżmu saru diversi investimenti fosthom permezz ta' kontenituri ġodda. Finalment id-Direttur Ġenerali għamel appellu saħaq li ġurnalisti għandhom dejjem jikkonfermaw il-fatti qabel ma jippubblikaw artikli għaliex inġustifikament tista' ssir ħsara fil-konfront tal-ħaddiema li jaħdmu qatih biex iżommu pajjiżna nadif. Matul dan is-sajf investejna wkoll f'kontenituri tal-iskart ġodda fuq dawn il-promenadi.